Manipuriga Bechingtam Punamaki Metena Kuki Pangan Punam Yauba Arumba Amato Ibadol Ama Frontama Semaga Kunatanaraborti Hosiki Adu Haiderga anti India Gedamneteko Matamatamdiki Parapado Pradhan Mantri Adagi Lady Home Minister Congress Pyro BJP Pyro Aduga national level da national Oiba Podo national policy in Matare but regional gi North East ki Natraga Igi state ki Oiba Pola candidate Kogichanabishi Tare National da Hindi na Punamak Taure Yare good I go to Hindi Haigani Manipuri Yaroi Manipuri na Togani Manipuri number 1 English Hindi 2 3 Chilaga Tamil Nadu ki style da Ekona Tamil Nadu ki matok tamba mangarang la ngasira Prime Minister Chalidana Ada Hindi ki atu Togaduna Taguni Yaroi na Tauri Bako Adu Harga anti in the Ho Sabanate Lamdam Siki, Law Governor, Chief Justice, Aduga Mantri Mandol, Chief Secretary, DGP, Lady Mayam Senan Manipuri Mapandegi Lapo Eragadi, Manipuri Law Se Tatarki Manunda, Tambigadam Neva. Allowance Speaker Secretary Mamangal Taurami, Aduna Governor Sumagi Tonganba, Officer Mahapagapung, Amama Manipuri Long Kalmangani, Imai Ben, High Spikerino, High Visitor Migadamni, the Chief Justice of the High Court. Migi lamdi Tamil dati Tamil Maroon High Court Taure, Adi Gujarati Maroon the Gujarati High Court Taure, Bengali Maroon the Bengali Taure, Manipuri Manipuri Natawudi Laredana, Adumagi was Litriaba. Aduna, I call you Hero the Wayan Sason Toba, Gamba, I call you Mazar Egelman say, Mayamna Yanindre Lana Togena, Kangahi Mayamna, Hirabanina, Madubar Tiki Toxi Hibanataba, that Mazar Egelman say among the Yanchin Biu. Review to view Hana Assembly the Warabangamba, Adugumba Regional Party Ma, Indiagi Aingi Manunda, Indiagi Aingi Manunda, Sovereign State Amo Oyanba, list to say, Chief Minister na Council Minister na Chapchana Sovereign Power to Supreme Court na Hibing Matungina, State Chizumasagi Oibejaga, the Sovereign Leji, Hayaba. Bharat apumiko orana Bharat ko ibe leredna aduna NSN ayangba Bharat sarkar share sovereignty ga hairi se sovereignty bu share to we abro state masagi obe sovereign leadam ni chumi defense foreign affairs currency government of India gi ni center gi ni aduna tabal leiriba mayam se mase akoi isagi to jarerga center ga state ka apaba relation ama thamaga mamta banerjina toriba state na toriba taiba sida akoi aduguma regional force ma darkar leiba leibedo Aina Sembang Manate, Kanana Sembang Te, Manipur Praza, Kangahi, Ranti Pamasing to Virga, Adu make a Polam Purakanda, a one home to Kajito to Purakani and Mataga, first week of January, Gana Dumok High Kibagim, meet on one, but quick social media, the press statements in Tongan Unari, Maduga. Yam Pazani Kukizo MLA Sing Suksudana, Government, same but the Saru Yagani have wapam Adu Masi, MLA Anina Yaning the wapam Pondo Lady. Sigum Film Masida, Koi Huzi Han Biguna, Masigi, Tamjari to PC Canana with the Mutahan Bigun Laxing is Pong, the Equilaxage, Wang Pong Kogi, Huzi Kogi, Manipura, Popular Government Ama, Kaidamway, Oigadori, Masimangan, Oigadori, Brahma, Tragasu, and a Shemaka, Hype Matan, the Kamai, Ramna Pazaba. I am toying it in about the oil. Popular government of Manipur, Kajong no. See, mean a highway of Potinati. Adabu, I quite logical thinking amagalina, logical argument amapiraga. Karamamatam the same of VI, same Magadra, same Maroidra, Hiva Duda, Nenagadori, based on logic. Logic to Oiba, Abuga Ladiba, Manipuri politicians, Asigi BJP ruling party, Machorit, Mayam Sida, Nenerakanda, Equina Masish, Maniswai, or Rabi, hide an assist of Godorimia. Aduna Yanan, the economic why popular government? Carino popular government of the Kalib, Yanan, but that. Asigi popular government of the Kalib, we elect present 60 MLAs as a representative of the people of the state. Ching tam asigi kendra humpu thona kaido aga praja puna magna sason to baya da banina representative lising contra lising nipu lising yankai sing asigi kendra humpu thona ching tam kaido aga madudigi khalakpa phagera pharoira
India ki political system sida electoral system sida mi mayam digum dang digi kendra ma da lishing kontra leibada mi tare nipan lepada lishing manga khaktana yare haina pirak pado loina mag represent to banatrab su madubu akoina elected oire majority oire haina hairim na ba pass the post han me phiran pai bado adubu akoina elected ne na lauthoe ba akoi our own system constitution gi matungina aduga tai country ga tai da tongna ba laipang marphu ma panda tongna ba akoi gi proportional representation haiba pot ado aduda tawba natabanina koi sidi minority lepi ba mayam di mun da masing hen baduna lawbanina adubu democracy ni haidana koi sida chanariya ba adugi matungina kon hongdok pa natri banina adugi matungina khallaba humpu asigi majority party natraga ani ohum na punchilaga party sing aduna adugi makok adubu leader adubu chief minister ohelaga council minister na sasun tawdorim na in the name of the governor article 166 ki makada state ki sasun che educative order puna mukse in the name of governor ogadorim na ba madu governor makna soi tawdroga su chief secretary digina under secretary mana authorized ba adugu secretary mi ki khutangda in the name of the governor tawdena cabinet na pass tawrakpa policy program thabu onthokpase masi governor na adum secretary sing na thagalaga mana soi tawraga government ki function executive ki order haidu oidorimna adodi adugumba akoi representative sing dona sason tawjoba haibisi democracy ki achouba tangai phadaba machorit amane ba madugumba ki podama oibiduna popular government si darkar leba ado akoi ki popular government nama lerami kamai to no mangi adu sapi yang masangya ba because of the lack of governance 3rd of May 23 dagina hojik phawbada sigi manungda yana na 3rd of May dagina February 23 phawda leihiba akoi ki popular government do aduna thabuk tawba ngamjadaba natraga tawhandaba natraga power loina ma pithokiba natraga loksin kiba aduna maram oidana masa se kongku loina punchalaga kramain iroidori noga na haiba mayam lei hredana adugu megi government ki function tawba ngamdaba aduna maram oidana rule of law da function tawraktabadagi not under the provision of the constitution tawraktabadagi article 356 ki makada 13th of February 25 tagi kare haire government ko constitution ki provision ki matung in sarkar chalaiba ngamdrabanina Draupadi aina India ki president na aina Manipur ki sarkar se loksil le aduga assembly se suspended animation assembly se suspend tawre haiba pura dissolve nate ko president rule da ani ni suspended animation tawre any time the sarkar hingan ba ama aduga pura dissolution tawra na pomut mutatpa election tawgada ba konna haiba ama sumaina leibasi tawrakpadagi sarkar do function tawba ngamdabadagi mutat khare now hojiki silai adu di dissolution di natabanina dissolution di oidabanina sarkar semba haibadumadi la aneba dissolution tawraba president rule pura tawraba ko June 18 gi matamdo president rule indana ko advisor singna sason tawya governor na direct sason tawbudu yadabanina advisor om khangana ba generally advisor om si retire IAS sama IPS sama natraga bureaucrat also ko aduguma ama aduga lam dugi mi ama se Manipur da mamang ida tawgibam da MK privatasi Manipur masadi ke khalleba advisor om chuboina ateina mayang ani khallaga adum mahaina advisor sing khallaga tawrabodi president rule ge sabchaba sasondu ogadam ne aba adu sai khogi dinatri aba maramdi chayema pharakadu bathani pan mapan suraba se advisor yaudri aba that means sarkar semga dobigi port am le sum le kaidongai no haibituna amani ko semni semani already kadongai bauba sem daba yaba 13 February yaudaba 12 February 13 February 2026 yaudringai manungda sarkar sem atu yaba adugi port na neba hanak November do oigadra natraga December oigadra thengabada January thani ohumdi leiri danako
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯁꯦꯝꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯗꯤ ꯁꯦꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯡꯊꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯩ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯈꯔ ꯑꯇꯩꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦꯕ 356ꯀꯤ 5ꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯊꯥ ꯇꯔꯨꯛ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯥꯡꯊꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ 356ꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 3ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 4ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯥ ꯇꯔꯨꯛ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯅꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯨꯞꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ notwithstanding anything contained in clause 4 a resolution with respect to the continuance in force of a proclamation approved under clause 3 ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯥ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ for any period beyond the expiration of 1 year from the date of issue 이한 한바 13 February 2000 그노도 5도 13 February에 잘라이번이더나 모두기 데이트 아두디기 파라가 저희 아마 이 마퉁다 아무 상독게 하이르보디 상독바 하이르보디 거리토르디 야이 A proclamation of emergency is in operation. Emergency ki mawongda leiraba. Masi sahiya masini yadre. Dissolution tautare. Tataruk amaga sangduk tare. Hairburdi situation karakanara aneba. Nipur se tangai padana dissol tautuba yadrabra. Aru karigino muk sangduk kaduripse. Nainarakan si nainaba kanda opposition chi tumina leiroyaba. Opposition na karigma makata na yabige harabasu dissolution to har aneba adagi tawudi maram karigino haibichi log expert ma'am ekoina pangai haibini yang kadabni na a proclamation of emergency is in operation chi labra in the whole of India manung da or part of the India Manipur gi manung da lairabra ador boti ekoi makata na muk sangthabe yare natragana ani chubada election commission na Tay ani ahum chibawdi election pangthokpa yaroi Manipur gi situation chidana ana hairabadi madu makata na sangthabe ba adu natrati yade ba masigi poda se opposition na masing yamde ruling ne hele adana ruling ne hekta pass tokchen me yade ba parliament phamandaladi khwaidai luripse India gi opposition na masing yamde haidana yammaroi be shomada opposition na charang na dana madugi kanosi torpada Parliament Pambaki Chingpokanda, Sarkana, Rojamasing Amane, Takanani, Haibangam Masicho Arubam never democracy. Masing Amane, who passed over never general when it over the dicto Guinico. Suguma, Manipur Giki, Isumala, Biargi, Rana, Nepal type, Chancellor Iba, Laim, and Hola, and Yaroi, Masicho with them, kind of Parliament Pandit that to Ene. Aduna, Adugum Badu, Labanina, Masi Yaroeba. Adu. Masida ama Punjab ki di chay ohum tawgibedo chay manga bobu tawgani haidana me yaureba kare haire amjike haribe in the case of Ashishida proclamation issued under clause 1 Ashida on the 11th day of May 1987 with respect to the state of Punjab the reference in the first provision of this clause of 3 years chay ohum bobu ya harido shall be construed as a reference to 5 years chay manga boba anu Punjab ki tongan ba case amane Jammu Kashmir ki chei tawdu tongan ba case amane ba aduna Punjab ta chei manga tawgibu lei aduga kanada Jammu Kashmir da chei tawgibu lei haibisi tongan ba constitutional amendment amala akanda masi tawgadam ne ba adu Manipur ki ti lei tabanina 356 ke 1 da chalairakpani to 3 gi matungina mathang confirm tawnarakpani proclamation tawnarakpani Parliament yagibani adudi 5 tadi 156 clause 5 tadi chay ama lera khara report ado makata na sangthage hairabadi amukcha hanjele nasai gi special provision emergency ki kanopol libra election commission chay ne home de pangtho haigadra adugi port di hoji pawde khon udridana aduna makata na sangdo aloide ba port ama oibani na sangdo pataragadi
namdana sangdo karen culture dissolution na thano pailite abako aduna chi constitution ki port ama lebene na kana kana gumana a chai ahum mali so ai jammu kashmir chu tawi khole na pangai madu flatly deny tawi aduga reject tawi as per provision of law na constitution jina haibini ko I'm not any constitutional expert but aduba dil tawi banina asiki port sima tawre ba aduga hai ba port asi lebana 13th of February 26 yaudana government India ke BJP ki style of function ni yengoragadi president rule si dissolution tawraga mapung pa hek tawragadi election ama face ogadorimna ba election ama face ogadoribasi moi ki ahing ba government ama thamdana election face ogada BJP ke MLA si zero MLA oibe yayab o namdana ama ni karab suko adu leibunina moi sarkar ma matam khari oi maming de oigera kalina du sanana ba sarkar ma tawpi pot ma lakane ba adu langna na bo na bada nangna hangi ba kaidau ngai no kaidau ngai du de khoina haibu ngambro kaidau ngano de center na pen ba numita mora kanona khogi amisha na amsu magi mathakta leriba adumba boss oriba kumbhakarna oriba chai ani makai kumbhakarna oriba khogi Narendra Modi ji asini yes go ahead kari ko ke no ke kari bana to bo yaro ko ke ani to mahapu la ana haibita dum seng bane ba adugi boda tu tawro oi haidana sarkar sem oi haibane mayam na harimna ada moijo phage bu phoroi to chak charimna khoina khanma sudi ke wa ne khalimni asida president chi pora chupa tawro de khoi Manipur da ama bobo hingaro hepsi moi khangim na ba aduna semga na ba but when haibeti when haibeti matam da thamura an kanon Narendra Modi na pen banumita Narendra Modi na mayam si phagera pungera hatkera zero tolerance tawgera terrorist ke mam che man tawge na khalak banumita hoin mo yane ba haidana ai han balauna smaina thamjaga yam nuai thank you Parjagi apamba oiba oidaba BJP linga kanana ba BJP ke MLA kanana bagi damu ta suksoi soidana Manipur popular government amati lagan be yari haibu wafun duni bang thambi si yam noise ko ge han baround sigi ko lenana hujik si Manipur da ko hujik yamna ko lambi da lakpu matam su security ge du akan ba adu mai gi oiba kumai ma ko lambi da lakpu matam su sei haiba tare hujik Manipur si yamna ko gi nungai ba adu gum film amati uri si gum film sima uhunna bagi dam tai ko han ani super round sigi question laks adrigedi koi mafam si koi ngasi si thoki bot koi tongan mafam sing da ko mi amadi tongan ma seso sing protest doi sangai festival si to bi yaroi haibana sing baduwa moron IDP sing na mai magi relief camp sing da koi ta leiri mafam sing do tongan ma wakan phum sing ba tongan chathaba yam ma thoki haba tare madu gi manung chanai koi ngasi social media da mayam su uba dugumba koi police sing na chathaba ka hen ba thong sing da koi misam myam da khut tha ba aduga koi clinic mamangda clinic te laibu doctor phauba ko kut tharambagi footage aduga nupi de saina kanmagi haiba footage na singu tonga tonga uri haiba tarebo sigum bai ko gi PR lengak sigi manungda aduga masa gi misam singda police na sathara iba thawong aduga hojik leiriba film Manipur relief camp singda mambit te gi mapi kangdana aduga ko gi laing bangamdana mioi kya sijakraba aduga wathok mayam na thallingai cherak sida sigumba sangai festival ama namdana tawrakpagi mong ama leiriba sida kamai ni bei koi PR lengak sigi mong hojiki situation sida sangai festival se state ki oiba tourism sector da culture da aduga state sibu prithvi gi mafam da sak tak pada achoba mateng oiba pot amani chumme abako but mafam matam cha ba haibam di yang taidana mafam matam chaba pot adu yang matai chei ani pangthok khidre hojik si pangthok pa yaba film oirabra IDP mayam chi mapung phana nga sahari de mana mapi kangdana leri ma chahara orong yawi gi film leibra mapani gi mi changak na bigi oiba du ma situation ama oibra kanam changa oi kanam la oi han legi ba khalna tan mapan foreign gi dilar na India manungi kanabula kadurino official oiba Delhi digi khara natana aduna adugumagi film amada yamna phagaraba Shanghai Festival jati sigi magi culture utkadurba lol utkaduriba tourism gi yangaduriba income generate tawduriba khudimaka che
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯍꯤꯌꯥꯡ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯩ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯨꯝꯕꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯧꯕꯁꯤꯕꯨ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯇꯨꯝꯕꯥꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯊꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯗꯅ ꯇꯨꯝꯕꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯧꯕꯗꯨ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯣꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯐꯩ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ प्रजा पुनमकना हाइदरगसु अयाम्बना सरकार की कनो तौब खर नतना अयाम्बना तोंगान तोंगान सिविल सोसाइटी चाइना मयामना कॉल तौरपदा पुनमकना रेस्पॉन्स तौरियबा अदो अखोय चोब को तौगने ना हाइबो हाइदमा हाइरक्तब मयामसु कीबिगी ओइरो सौगतपगी ओइरो मयामसी लाकनररोयबा मी लिसिंग मंगा तरा तरा चंद्र लंबी बो चतफम लेतब ममंगदगा तौगिबिदो मददगी अखोयसे गेसनी काइन चलिन अदु बाबदे याम वानागा चंगब पोट अमा ओइबो लेगियबा अदुगुम पोट अदो चिंग मंगा तरा दरलाना लिसिंग अमा यौगदरा यौरोइद्रा होय सरकार के कर्मचारी खरा गमेना कन्ना कन्म पिदना खरा तौरें खलो सिफाई ngakतगी बु ओइबि याय कनोसिदा संगाई फेस्टिवल मनुंगसिदा अखोयगे सिफाई फेस्टिवल बु ओइबि याय ना खलेबको आय आचा ते हुनबेग वानते मो मतम चादा बाहाइबा पोट अमदि ओयबा यामना फबा पोतो मांगथोयबा अतमना तौगे यावना प्रजा तौगे हरदि थामगी ममंगदा नत्रगा कुन्नी तरानी की ममंगदा लैरिबा प्रजा मैम ऑल पॉलिटिकल पार्टी के ओपोजिशन की रूलिंग की मैम कोबिरो गवर्नर ना हंदकता रूलिंग की मोय तरुक तरे कोबी मोता कांग्रेस यावना तैते एमएलए कादबा पार्टी सिंसु कोबिरो सिविल सोसाइटी मैम कनागे कोकोमी अमुको फोक अदगिदि इमागी मैरा अदु अदा लैरिबा मैम से कोबिरोगा सुमबा हंदकति सुमाइना तौनिंगी इम्फालदि खुतोदोकपा लांग खोटपा लेथबनिना मसी स्टेट की सुमबा कइनोम उलौगदबने थिजना कन्विन्स तौरगा कंसेंसस ओइबा वखललोंदुदा अतिथि तौरिसिको सिबाउदि तौरिसि यामेना चाउनदि तौरोइसि सिबाउगे एरादि तौसि निमितरानि सि मंगानि दा तौसि हुमनि दा तौसि प्रमाणबु हाइदना मियामगे आयाबगा लोइनना मयाम सिविल सोसाइटी के आयाबगा लोइनना तौरमगदबनेबा चुमी सरकार की थबक खुदिंग प्रजा दिगे आयाब लौगदब नते बट प्रजा की सेंटिमेंट सोकदब फोल ओरबदी राजबारी थुगाइबदो सरकार ना अमेदना थुगाइरसु प्रजा की सेंटिमेंट थु इदना मजे गमेंग के मरि लेने बपोनी पुवारी दे इतिहास त याम सागन रे होजो जे फोंफों चान नेने रिपोर्ट ने असु इरायना दाउन अमन म पोतु दि थुगाइ कने बचुमेबा बट मयाम के सेंटिमेंट से खाना people kahendana kari tawgede ke na tare tara pros and cons khanaraga tawrabdi phaidana tawgedabni aidana sida bo praja tanagar kari gi tanuri de ge praja gi sentiment na to sigi dam tam mi chinaga dawrimni ado maina sangai festival phagaraba pot ama phattaba potta mai manai romda ane changchin begi pot ama tawayaba si haraga sarkar gi sangai festival tawudu aina tawguno haibangamde taw haibangamde tawhum thokni sarkar gi di nampu ro sapo ro tawgrane aba pamdaba praja me am chaning bale rab su chalaroi adigi ama maraga chide kari thoraka de ngasi ma ngasai tare kano kono mamangda sigi pelekan po gate ki mamangda tawre lati charge tawre adi tyar gas ka be mi ani soe adigi हजी थादोब्रा थादोक्तब खंगदे कोकोमीगी कोकनबेना अनि फारे थौमी अनि मी अतोपा अनि सोए अदा तौरे मयाम लेरेबा सी प्रॉब्लम अमा क्रिएट तौरकनब नत्रो अफबा अमा इमुंगी चौखत थौरांग अमा तौबदा इमुंगदुदा मचा मनाव मयाम अदु असे अना यावनरकपिगी फिल्म लागदी करिनोबा अदुदा चौखतपगी फेस्टिवल नुंगाइबगी फेस्टिविटी उत्कदोरिदु कनमाइ उत्कदोरिनोबा अदुना मसी चुमदेबा इवन कोई तारजी सिबाउदा नमन तौनबा खोनबदा तै तै ngarang तै तै टीवी दि तामने सांगाइ फेस्टिवल के मथांगदा टॉपिक तौर खन बिगनु हाय हायना मो तायबको आइदे दुम हाइदो अदुना अदुगु मेगी पोट अदो अदु लेबनिना चुम्मी सरकारना तौगे हरगबुदी ngamiदना अदुगी सु मयाम हम लेखरेको नागालैंड असेंबली दा कांग्रेस की जामिना चिमिन सोइबा मेजॉरिटी ओइना लेबदो खुलाई पाइबा कांबु मयाम नमदना लौथोकनबगी ओपोजिशन दा नो कन्वर्जन मोशन थांगल हलगा अगर बीबी शर्मा न बुकुन हाइबनी अदु थांगल हलगा स्पीकर दा नंग एडिट तौगदमनी अदना तौहलगा तौरप कांदा सेंट्रल गवर्नमेंट ना मतमदगी इंदिरारा अदुना सिपाई
ꯆꯥꯝꯃꯉꯥ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯨ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯆꯥꯝꯃꯔꯣꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯌꯣꯝꯃꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯒꯦꯂꯔꯤꯗ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡ ꯒꯦꯂꯔꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯝꯍꯜꯂꯦ ꯔꯥꯖꯦꯁ ꯄꯥꯏꯂꯣꯠ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯃꯥꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯝꯐꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯇꯤꯞ ꯐꯝꯐꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯝꯍꯜꯂꯒ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯅꯣ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯃꯣꯁꯟꯗꯨ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯎꯠꯂꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯂꯥꯜꯗꯦꯡꯉꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯤꯖꯣ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯅ ꯕꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯔ ꯔꯥꯖꯤꯕ ꯒꯥꯟꯙꯤꯔ ꯀꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯗꯨꯗꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯌꯥꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯇꯨꯀꯠꯆꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯎꯠꯂꯤꯕꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯕꯨ ꯑꯗꯩ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯟꯋꯥꯂꯥ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯄꯟꯖꯥꯕꯀꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯒꯃꯦꯟꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗꯤ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯊꯤꯡꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯣꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯅ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯖꯤꯔꯣ ꯇꯣꯂꯔꯦꯟꯁ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯁꯦ ꯁꯤꯅꯣꯗ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯃꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯍꯥꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯣ ꯀꯣꯖ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯦ ꯊꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯨꯄꯤ 3 ꯃꯣꯏ 6 ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯍꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯩꯒ ꯆꯪꯅꯗꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣꯅꯦ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁ ꯇꯧꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯁ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯍꯦ ꯑꯩꯅꯕꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯦꯅ ꯆꯪꯉꯨꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯗꯤ ꯐꯠꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯅ ꯐꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯏꯗꯨ ꯐꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯗꯦꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 12ꯅꯤꯗꯨ 10ꯅꯤꯁꯨ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 13ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯀꯣ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 13ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ IDPꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤ 50,000-60,000ꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯥꯏꯅꯔꯕꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯝꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯗ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯝꯗ ꯍꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯊꯣꯛꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯍꯥꯀꯥꯔ ꯂꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯕ ꯈꯔ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯔꯕꯨ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯦꯔꯒ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯦꯔꯒ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥꯜꯂꯛꯀꯅꯤ BJPꯒꯤ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ BJPꯒꯤ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ 2 MLA 8 ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄ 3 ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯖꯥꯇꯤꯕꯨꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯃꯦ 23ꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯞꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯐꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯑꯗꯤ ꯐꯅꯤꯗꯀꯣ ꯑꯅꯤꯡ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯅ ꯆꯥꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯀꯣꯛ ꯆꯥꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯒꯠꯆꯕꯗꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯂꯤꯕ 19 ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯞꯁꯣꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯗꯧꯅꯦ ꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯔꯥꯝꯗꯥꯁꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯆꯥꯛꯁꯪ ꯃꯌꯥ ꯑꯃꯥꯡꯁꯪ ꯃꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯃꯤꯅꯦ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯕ ꯆꯥꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯁꯣꯏꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯋꯥꯍꯟꯕꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ
एंटी इंडिया ओइबगी थौरम मानबो ओइन उबदगी मिथै गे अंडरग्राउंड थिंगनाबा भेलीगी अदुग मिथै सिनम थनाबा अखोइनदी इंडिया ओइजगे अखो वी आर ऑल इंडियन लेट नन डिवाइड एज इन हाईली आई साबोबा अदु ओइगनु हाइबनाबा इंडिया मचा नतबदोना सुमोलगा एंटी इंडिया सुमो हेनाबा आई विदि वाकल फाथबा ngambane noina la kam tawrsu ai hongoi haibe yaibako anobuna angang amatadi hongoi darada adan marmoi dana lal hoba sangina ba macha am oroidro lal hoba phoba phathabi gi wangataba aduna sumal leibnen rosulakpada sangdoke dore rosulakpada adune mam sadana amatanga paloge prime minister lakpada kor kontra romchange su hajil libra hajin dabra la kontra di oramar kor kontra risibu मधुगी थिका पी दे न मयाम म लाउनर इने अदि प्राइम मिनिस्टर न पुंग म खतंग ना अंबा अदुदा करोड़ कुंसा संगदी लोयरे ने इरोय लोयबदा नेशनल पार्टी की लीला से चरण साइ गरे मसी होजिकी मोंग ताद्रे बीजेपी नेशनल पार्टी दु फदी फये फबदुना मैते मणिपुरी बीजेपी ओइबंग मबा मणिपुरी कांग्रेस ओइबंग नागालैंड दिंगमे नागालैंड की बीजेपी दो नागालैंड बीजेपी ओय नागालैंड के कांग्रेस तो नागालैंड कांग्रेस होयाबा कांग्रेस की सेशन में आम मांगे चई कुंथानी फुग मांगदनी एआईसीसी चनफम द नागालैंड एमपी मना नागा की सुसुम चुम खन से है ए ngako ko adu no local chu ko na to se ha adura adu de ai thoi haraga kana da sit phaigan da chei kana khu kana che sin tharam ga thoke ba that means ai naga isu khana roi de ai congress or so ai naga isu khanu khana changa ke na chake ba adu फत्रा अदुगो मेगी पोर्ट दो अखोइना तौबंग मबुदी नेशनल पार्टी दो गुड हागेदम नेबा अदु लेथबनिना इरमदम की रीजनल की यारगना नॉर्थ ईस्ट की नमदरगना रीजनल की मणिपुर को बेचिंग तम पुनमकी मेते नागा को की पांगन पुनम यावबा अदुगुम्बा अमतो इबा दोल अमा फ्रंटमा सेमगा कोइना थेंगनरबोर्ती होजिकिसे अदु हाइरगा एंटी इंडिया ओगेदम नतेको मतमतमदगी पारपदो प्रधानमंत्री अदगी लेरिबो होम मिनिस्टर कांग्रेस नु पारो बीजेपी नु पारो अदुगा नेशनल लेवल दा नेशनल को ओइबा पददो नेशनल पॉलिसी दो कोइन इनमतारे बट रीजनल की नॉर्थ ईस्ट की नत्रगा एगी स्टेट की ओइबा पोला कंदरे अखोगे चनबिसि तौतारे नेशनल दा हिंदी ना पुनमक तौरे यारे गुड अखोइचु हिंदी हाइगनी मणिपुर रे यारोय मणिपुरी ने तौगनी मणिपुरी नंबर 1 इंग्लिश हिंदी 2 3 चिलागा तमिलनाडु की स्टाइल दा एकोना तमिलनाडु की मतोक तंबा मंगारांग ला ngasiरा प्राइम मिनिस्टर चलीदना अदैदा हिंदी की अतु तौगदना तौने यारोयना तौरेबको अदु हरगे एंटी इंदा हो साइबनते लमदम सिकी लो गवर्नर चीफ जस्टिस अदुगा मंत्री मंडल चीफ सेक्रेटरी डीजीपी लेरी मैम से नन मणिपुरी मपान के लापो ओरगदी मणिपुरी लोल से था तरुकी मनुंगदा तंबीगदमनेबा अलावेंस पीरगा सेक्रेटरी त ममंगदल तौरमी अदुना गवर्नर सुमागे तोंगानबा ऑफिसर अमा हापगा पुंग अमम मणिपुरी लोंग करमाय nganगनी इमाय बेना हाइली करिनो हाइबिसि तंबीगदमनी अदुगी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट मणिपुरी लमदी तमिल मरोन हाई कोर्ट तौरे अदे गुजराती मरोन द गुजराती हाई कोर्ट तौरे बेंगोली मरोन द बेंगोली तौरे मणिपुरी न तौबुदी लायरदना अदुमगी वासु लेतिरियबा अदुना अखोगी इरोगदा वायन सासन तौबा ngamba अखोगी मर्जर एग्रीमेंट से मयामना यानिंगद्रे लाना तौगेना अखंग है मयामना हायरबनिना मदु भारत की तोक्सी हाइबन नतबा द मर्जर एग्रीमेंट से अमोन यंगचिन बियु रिव्यू तौबियु हाइना असेंबली द वारेप लोबो ngamba अदुगुम्बा रीजनल पार्टी मा इंडिया की आइन की मनुंगदा इंडिया की आइन की मनुंगदा सोवरेन स्टेट अमो ओहनबा लिस्ट टू से चीफ मिनिस्टर ना काउंसिल मिनिस्टर ना चप चाना सोवरेन पावर तो सुप्रीम कोर्ट ना हाइबिंग मतुंगिना स्टेट चिजु मसागी ओइबे जगह द सोवरेन लेजे हायबा भारत अपुम्बे को रना भारत को ओइबे लेरेदना अदुना एनएसएन आयंगा भारत सरकार शेयर सोवरेनिटी का हाइलिसे सोवरेनिटी बु शेयर तो वी आब्रो स्टेट मसागी ओइबे सोवरेन लेदमनि चुमी डिफेंस फॉरेन अफेयर करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिनी सेंटर गिनी अदुना तबल लेरिबा मयाम से मजे अखोई इसागी तौजरेरगा सेंटर का स्टेट का अफब रिलेशन अमा थमगा ममता बनर्जी तौरीबा स्टेट ने तौरीबा ताइबसिदा अखोई अदुगुमा रीजनल फोर्स अमा दरकार लैयबा लैबेदो अइना सेमंगम बनते कनाना सेमंगम ते मणिपुर प्रजा अखंग है
ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕꯗꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ